NUCU Nuestras Culturas es un colectivo universitario integrada por estudiantes provenientes de pueblos originarios y zonas rurales. Nuestro fin es acompañarnos y visibilizar la diversidad cultural presente en esta universidad. Kena iko abla nali akanelia muchubinea kitko iteso chawe tamo nawi aperkat raicha abla we nateam kuhekako ibela oma wabare shniam raicha li hapi wen hapra ralam li raicha Haine sana seite hapuan seite yete ho ite sin yete ho me uputi shika haite ti mo iten yoka ka utu ti hun ti tasere tata wo tamo ate ite tenti te che tata ite ti tsere ai meme te meza iniwa ikitu gari je tanyu kitu gari mati neka etikwara iteso te meza iniwa te bitirata Teore iniera yunaime ti yu kitumba mete. Remuta si teotánico. Bocaba por atinerrani. Urachika, teorachika, yarekata, rachika, birralika. Meta chiere teore inie, puikali remu enieni birralika. ¡Te esperamos!